Sembut Menteri Rangba Kejela ubah Preston Tinsong ulapen dikena bagi arngut ki balawan ben penyaso Shaka National People's Party bakentup ya ke MDC na umsning ke Kong Magdalene S. Maulong bat ubah Martin M. Dango UMLA barem Karanikor Constituency ken salong ki kertong jong ke parti na ke bentak election jit nong mikman Shaka yeng darbar tauan Kejela haus nem arajar arpulai ya kani ulapen pau haba keren pediang berom ya kitiki arngut haka jingilang ha office terekam ka parti haka arpo arterik rampang arhajar arpo ar ulang budan ka jingkmi lenti baka NPP kan sesen syar marway hadian ke result election MLA house nemu banwan kat banang mi kas nem katangin nang sngau saat haka jingir terekam na kalian ka parti ban ngangai scam ba haka arhajar arpo election ka bangi persyang ka bala kalong bangin yo ya ka majority haka ni ka arpula election habang ong kumta kamut banong bangin e-bank laningin bread bank ya kini ki coalition partners jongi tenrei ka commitment jongi ka yayat tenrei ka bangi kwa na kaliang ka party NPP bangin poi syakathong bat kata kalong bangin nunduna ya ka lai pu ar lai pulai si bangin yo hapo ka jela mekla jongi menin kasngi i chief minister Balong national president bat nga nginang yawan nang thi na po Manipur election ngan yu ipi ang thi kan sadon ke jingkela ka bajur ha ka ba imat nginum dunai ka kasau kan san si tunyo u arjar khatnyo ngiyo tang sau si teringa ong phi menta ka ganti ke jingya kun kolong ka pedeng ka NPP bat ka BJP ke kata ka di ka jing klan jong ka parti NPP jongi hamne hapo northeastern state barok koi hapo ke jelam jong national president jong ibolong chief minister hapo ke jelam jong ubah Konrad Sangma tengah kwa banong hak ni kapor ni pediang sngau bahaya pi kini ki leaders kabang suka banong ya pi pendiat kan mau bah pilai join je ka parti piong iba Dango piong ya itong mak niladon lepa ke jing ya penbe tang balong ka prosedur kan saya ke jing penbe kelong ngan syut hu lepa ya pi tambah ka saya na blok bai kong mak in ya kun na nong po ba ka ba iba Dango in ya kun na po ranikor tambah ke bangong kini ki arteli ki konsensi na kwa ban batai lepa ngin hap ban restructure ya ke blok NPP Barokawi tengah kerpat i presiden juga state president Dr. Khaluki bin penmi ikoda hakaba kin restructure ya ki blok komiti jongki bat barim bat batemai ban ya donlang kena menginang ya klain ngatai kata de kabudun kamya tengah kerpat ya i presiden badon burom jungi i Dr. Khaluki bin saleh kabudun kam tam hakini ki arteli ki konsensi kumbang ong pi ka pengilih penbaik kawai ke nongpo blok bat ka ar karani kor blok te kata ka de ka pangakwa ban ong nak le jungi sai sin ban ngam ka ban mudkit ngapriang sno bahaya kini ki leaders barok ki arteli kini ki konsensi bat kumju ru na Giant Hills na po cleariat piong nang te na po sutnga ki bayadon lang hakani ka por ban ya join bat ni haka parti NPP ngakan ben scam kajing yawan ke jong pi ki join jong pi ban ni kanang ai bor kanang ai musim batru kal air kanang be na ka benta ka parti NPP haka jing berkrek jongi ya ke election ar hajar ar pulai